Kumpipate ni na bungthum Moab le Israel kidona Huan Juda kumpipa Jehoshaphat kum som legiat alal kum in Ahab tapa Jehoram Israel te tunga Samaria a alal pan a kum som leni alal hi topa mitmu in thil hoi lo pi a hi a himale anu le apa bang tel in zo thil a hi ke aman apa bal suang phu apai mang hi himali Israel te thil hi hial sak nabat tapa Jeroboam helna te ama in abel tinten a huai apai san ke hi Moab kumpipa mesha belam vulmi a hi a aman Israel kumpipa kyanga belam no nuai khat mul le belam pa nuai khat mul sia aliau hi himale ahab si nungin hichi ahong hi a Moab kumpipa Israel kumpipa tunga a helta hi huchi lai in is Samaria apan kumpipa Jehoram apota Israel ting akai khom vekhi huchi in apota Juda kumpipa Jehoshaphat kyanga Moab kumpipa katunga ahel a Moab te na hondo pi diam achi in mi asol hi aman hondo pi keile nang kami te le kami nami te pum khat I hiwa kasakol te le nasakol te leng pum khat a hi u achi hi ama in koi lampi a ahia ikwan to ding achi hi amana donga edom gamdai lampi a achi hi huchi in Israel kumpipa Juda kumpipa to Edom kumpipa to akwanta wa nisagi apai kwalwa asepai tele agan tonpi te don ding tui a om take hi Israel kumpipa he topa kumpipa thumte Moab te khota piak dia hon pi khom a hi pe ma ve achi hi himale Jehoshaphatin hiai a topa hon dot sak ding topa zol nei kwa hiam bek a om keimo achi hi Israel kumpipa sikha khat in adonga Eliza khut tui buak sekpa Safat tapa Elisa hiaya omi ve achi hi Jehoshaphat in akyanga aman topa thu ane hi achi hi huchi in Israel kumpipa le Jehoshaphat le Edom kumpipa kyanga aho sukta u Elisa in Israel kumpipa kyanga nang le ken kizop na bang inei a napa zol nei te le nanu zol nei te kyang a vaho in achi hi Israel kumpipan akyanga pailowe kumpipa thum te Moab te khut a piak ding in topan ahon pi khom hi achi hi Elisa in akyanga kadin na sepai te topa ahin bangin kagen a hi Juda kumpipa Jehoshaphat za taglo hileng nang lam leng kanga ke dia mu leng ka hon mu het ke ding himale kai ging tum siam mi hon sam un achi hi kai ging tum siam mi in ahon tum le hichi ahong hi a topa khut atung a ahong omta hi aman topa hichi in achi hiai phai jang ting to kwa tek tuk un topa ma in hichi in achi hui him namu ke him namu ke ding wa vo him leng namu sam ke ding u himale hiai phai jang tuin adim vek ding hi huchi in no le nabong honte u le nagante u un adon ding u hiai topa ngai in thil neu chik lel a hi Moab te na khutwa ahon piak be lap ding hi kulpi nei khwa teng le khopi hoi teng nahi seding wa sing hoi teng na phu ding wa tui khuk teng na hubing ding wa mun hoi ta suang in na ding sedvek ding u achi hi jing sang in thillat lat hun lai in hichi ahong hi a ngai in Edom gam lam a pan tui ahong luang a tui in agam ahong dim agam ahon dim ta hi Moab teng in amau swal ding in kumpipa te ahong kwan to u chi ana zakun gal do thei chiang teng ana ki kai khomwa gamgia ana pangta ui huchi in jingkhang in athowa ni in tui tung a hon salvaka Moab ten azon wa tui sisan bang a san in amu uhi sisani ve kumpipa te amau kido awa amau kithat u ahi mai ma ve kisa un Moab te o galak thil iwa tu dingu achi uhi Israel
te gi aphual avatun ule Israel te ahong to phutwa Moab te aswalwa huchi in amawa atai ke ku Moab te that kom in agamwa adel luta uhi kwate ahi siawa amu khwate ahi siawa amun hoi ta ta tengu michi in adeng wa aswang in adim gopta hi tui khuk teng teng ahubing wa sing hoi teng teng aphokwa kir hareset a om suang te kya a khoi ke uhi huaileng vai suang lot nga toy pol in a kim velwa aswal uhi Moab kumpipan akido u zoding in akithei taki edom kumpipa kyanga tung dia phut paisak tum in namsau toimi sagi zasagi api hia a himale alo samuhi huchi in atapa upapen sikin ahonglal ding pen kul dona halmang thillat in alanta hi huchi in Israel te atunga ahi ema mawa akisawa agamwa apai ki non ta uhi